ngiye kubabwira Imana ya Ibrahim. Imana ya Ibrahim niyo ngiye kubabwira mu minota mikeya ingana gutya. Noneho Abanyesiraheli bagajya bakubitira abana babo kumenya Ibrahim. Umwana muri gardien w'imyaka 5 bagaza batangira kumwigisha amategeko, kandi uwo bagaza baheraho ni Ibrahim. Inkono umwana akaryama bakamukubita, bakamubwira ngo chef bakavuga ko ari Ibrahim. Umwana wese w'umunyesiraheli wabaga afite imyaka 5 kuzamuraho nibitangaza, bose babaga bazi ko chef ari Abraham. Kuriya no kugidumwe, kuriya no mugiputa, ntimuzi ko bahamaze imyaka 400 n'abana ba bari bazi ko chef ari Ibrahim. Zamura amaboko. Nahimbazwe Yesu. Isezerano ryawe twakomeje kuribamo twe n'abasogokuru n'abasogokuruza mu gitabo cy'ibwami handitsemo amazina Abeli na Enoke, Aburahamu na Mose, handitsemo abahanuzi n'intumwa 12 n'abahowe gasina naje wananditsemo Yesu mwana w'Imana naje wananditsemo Yesu mwana w'Imana naje wananditsemo abamukunda twese abamukunda babakuriwe cyangwa twarafu tuzahindurwa tuzenawe isezerano ryawe twakomeje kuribamo n'abasogokuru n'abasogokuruza. Imana icyubahiro. Mu gitabo cy'ibwami amazina Abeli na Enoke, Aburahamu na Mose, handitsemo abahanuzi n'intumwa 12 n'abahowe gasina naje wananditsemo abagukunda bakuriwe cyangwa twarafu tuzahindurwa dusenawe. Mana ya Ibrahimu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, we uri Mana ya Mana. Amina, hallelujah. Oh, Amina, Amina, hallelujah. Oh, Amina, Amina, hallelujah. Amina, oh, ay, Amina, hallelujah. Oh, Amina, Amina, Mana ya Yakobo, Mana ya Ibrahimu, we uri Mana ya Mana. Amina, hallelujah. Oh, Amina, 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 Amina, hallelujah. Oh,
hallelujah. Oh, Amina, Amina, 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 hallelujah. naho nashakaga Imana icyubahiro cyawe arabura misi arabura arabura mu bamarayika arabura arabura mu bizima arabura arabura mu bamarayika arabura arabura mu bizima arabura arabura mu bamarayika arabura arabura mu bizima arabura ubuzima arabura mu bamarayika arabura arabura mu bizima arabura arabura mu bamarayika arabura arabura mu bizima arabura arabura mu bamarayika arabura arabura mu bizima arabura arabura mu bamarayika arabura arabura mu bamarayika arabura arabura mu bizima arabura arabura mu bamarayika arabura wowe wambiguye umwana w'isezerano Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wambiguye umwana w'isezerano Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wambiguye umwana Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wambiguye umwana w'isezerano nari nizina Tadukiza ibyaha Kari nizina Yesushuru Ebe tubona Yesu we nshuti yanjye ushimwe wowe wambiguye umwana w'isezerano Yesu we wowe wambiguye
bavuye kuja gutamba Isake sinyavuga ariko mureke mbabwire batasha bavuye kuri Moriya. Hallelujah. Isake yazutse. Yes. Nahimbazwe Yesu. Hallelujah. Nahimbazwe Yesu. Hallelujah. Imana ni nziza ye. Cyane. Imana si igitangaza. Cyane. Zaburi Imana ishobora cyane. Ha! Ishati. Shati. Ni umwana wa Ibrahim. Ni umwana w'amasezerano. Ako Imana. Yewe mureke mbabwire ngo batashe. Ese kuri ya Isake yari kwavuga gute? Birashoboka ko yageze mu rugo abwira nyina ati uyu musaza. Uyu muzehe ahantu mvuye. Ahantu mvuye uyu mugabo wawe. Noneho ngo bamaze kugera mu rugo wa. Muve mbabwire ngo Imana yonyine ubwayo. Ngo yitumira marayika wayo. Biramubwira ngo genda ubwire Ibrahim aya makuru. Muve mbabwire ubisomye hariya ku gice cya 22 umurongo wa kangaho. Aravuga ngo Imana ngo isezeranya Ibrahim isezerano rikomeye. Bumbiye ngo Imana Ibrahim uhereye kera muri we abakarudayo kageza uwo munsi. Imana ngo imarira mubwira ngo kubera ico wakoze ngo kanyubahisha. Ngo ukemera gutanga umwana wawe. Ngo ukaja kumuntambira njewe. Ngo nubwo yazutse ariko ati wari wamutanze byari byarangiye. Baterere kubera iyo mpamvu batereka ngo amasezerano. Imana ngo imari mukubita isezerano rya mbere, mukubita isezerano rya kabiri. Ngo imari mukubita isezerano rya gatatu. Ngo imari mukubita isezerano rya kane. Sinyavuga kubera umwanya amaze ngo Ibrahim ngo aranezerwa. Ngo amare kunezerwa. Hallelujah. Nahimbazwe Yesu. Hallelujah. Kuri ya Ibrahim na Yesu bigenda. Bibiliya muzosome muri Yohana igice cya 8 haza havuga ngo le condile sangile tender ngo Ibrahim ngo yifuje kubona umunsi wanje ngo yigeze kwifuza kubona umunsi wanje ngo awubonye ngo agira gute ngo aranezerwa. Uwo munsi ni uwuhe yabonye Yesu? Muzi ko yabonye Yesu? Muzi ko Ibrahim yabonye Yesu ataraje no gutamba umwana we? Ese umunsi yabonye Yesu ni uwu ngo yifuje kubona umunsi Nahimbaza umwami Yesu. Usaranga bararwanya bari batetse Loti. Bari bamujanye yari yagiye bafungo yiwe. Ngo bamara baramujana aragenda. Bamaze Ibrahim aje kumugarura n'abasirikare bigwe makuru. Usaranga bagarusha yamahura na Melkisedeki. Melkisedeki muzi wari we ni umwami w'Isalemu. Uwo mwami w'Isalemu ni umwami w'amahoro. Niyo mpamvu Yesaya bivuze neza. Yaravuze ngo tuzuvuga umwana w'umuhungu. Ngo umwana ratuvukiye ngo azitwa igitangaza ngo Imana ikomeye ngo data wa twese umwami wiki w'amahoro ni Melkisedeki. Velo brekade uko byagenze wa zamura Imana icubahiro cyane. Hallelujah. Abasi umutsima ngo muheza na vino muzi icyo bisobanuye yamuhaye ifunguro rye besamile tese andile gozoma yeka angiye ngolo kondo angulungu yango yongo angiye kolengo yongo soko yamuhaye ifunguro rye yamuhaye umutsima umutsima wavuye mu ijuru umutsima wavuye mu ijuru umutsima wavuye mu ijuru ela forme le kas amaze Ibrahim nawe amaze kumuha ifunguro ryera Ibrahim nawe amuha igice cya 10 uko ndimubona igitaramo ko cyari gitangiye. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abafarisayo bari bakabamaze reka mpareke arababwira ngo yifuje kubona umunsi waje ngo amaze kubona aranezerwa ako Imana ihimbazwa. Bibiliya ivuga ngo babiroraga biri kure ubona Ibrahim ngo bakabyishimira ngo bakavuga yuko arabashitsi nabimukira ngo kandi bavuga bashaka gakondo gurushaho kuba nziza.
mpamvu ngo imana itazikorwa n'isoni ngo zo kwitwa imana yawe ngo kuko yabiteguriye umudugudu. Hallelujah. Muri abana ba Ibrahimu. Noneho Imana ishimwe, dore uko byagenze mu mateka. Imana irapfundikira iravuga ngo ikanisa n'itorero. Umunsi yamanutse kuri Moriya. Bwana si. Umunsi yamanutse kuri Moriya. Kuri ya Ibrahimu yamanukanye itorero. Itorero yari manukanye mu mufuka. Ndimuhumvise. Yamanukanye ikanisa. Niyo mpamvu urusengero rwa Salomo barwubatse ku gicaniro ca Moriya. Hariya kuri Moriya niho bubatse ikanisa. Hariya neza ku gitambo ca Isake niho neza bubatse ikanisa ririya rya Salomo. Ayo makuru ntimwari muyazi. Nimuyakire mu izina rya Yesu. Hallelujah. Kuva uwo munsi bibisezerano Imana yamivuga ngo muri Ibrahimu niho nzinga ibintu byose. Mureke mbabwira abanyesiraheli bava mu Giputa. Muzamugira ngo niki cabakuye n'Imana ya Ibrahimu. Yiyerekeye Mose mu giru caka umuriro. Imana ngo imari mwibwira gute? Yaramubwiye gusa ngo ndi Imana ya so, ndi Imana ya Ibrahimu. Mose yamaryama hasi. Yamavuga ngo Imana ya Ibrahimu irabonetse. Mbonesheje Imana amaso yanje sinapfa. Ngo amare Mose Imana amubwira ngo kubera ko umenya ayo makuru kandi wumvise ko nkwibwiye neza. Ngo amare yamubwira ngo manuka uje gukura bene wanyu mu Giputa. Ngo amare muziki bazi Imana yabajije Mose. Imana ishubahiro yemwe. Hallelujah. Ahimbazwe cyane. Hallelujah. Ese mwayazamuye cyane. Nahimbazwe Yesu. Hallelujah. Ahimbazwe bihe. Hallelujah. Zamuri Imana ishubahiro. Umuhungu wa Ibrahimu. Kunta bishop wa kwa Ibrahimu. Twese turabahungu be. Ta apotre wa kwa Ibrahimu. Abantu bazamagira cyamakoti n'amashati. Kazamagaza ajo nibyino. Kwa Ibrahimu twese turabana be. Kandi nta urusho fonction ndi. Nta barayike baba kwa Ibrahimu. Tababaje. Nta kadezi ba kwa Ibrahimu na sepake. Nta methodiste na ADPR ba kwa Ibrahimu. Mikorogani ba kwa Ibrahimu. Twese turabana ba Ibrahimu. Ashimwe cyane. Mose yamabaza Imana tese kuntumye muri kiriya gihugu batese abanyesiraheli bene wacu. Nzobabwira kurindi. Muzi ko Imana yamubwiye. Yamubwira ngo gende ubabwire ngo ndi Imana ya Ibrahimu. No, ngo bashike gusa ngo babwire. Ya Mana y'amasezerano bati nibyo. Nizo mbaraga yabakuye mu Giputa. Turashima Imana rero kuva uwo munsi isezerano. Timuzi Eliya ku musozi Karumeli. Timuzi kuko yagize gute? Timuzi ko yasenze isengesho rigufi y'amasegonde 45. Amasegonde 45 segonde. Yaravuze ngo Mana ya Ibrahimu. Umuriro wa mawaka. Yarafite ayo makuru. Mureke mbabwire neza makuru. Nahimbaza umwami Yesu. Hallelujah. Nahimbazwe Yesu Kristo. Hallelujah. Mureke mbabwire Yesu amaze kuza. Yesu amaze kuvuka no gukura no kugenda. Uyu munsi rero hariya twasomye ha kabiri. Hambere nako. Hallelujah. Ashi Yesu watu zenimana. Injiye mu isinagogi ngo abona umugore urwaye imyaka 18. Arangije ngo aramubwira ngo wa mugore we tambuka hano. Abafarisayo bose bicaye aho ngaho. Aratambuka wa mugore yunamye gutya. Yesu ngo aze amukoraho gusa. Aramubwira ngo urakize. Yamagororoka uwo mwanya. Ngo amare kugororoka. Abafarisayo bararakara. Baravuga ngo niki gitumye? Zamuri Imana ishubahiro. Hallelujah. Ahimbazwe Yesu. Hallelujah. Ukoze umurimo mu ngwi sabato. Yesu arababwira ngo uyu nawe n'umukobwa wa Ibrahimu. Ngo basubize ico kifuzo. Ico kibazo ntawe uzogisubiza. Umuntu uzokubwira impamvu z'ibyiringiro byawe. Uzomubwira ngo ndi umwana wa Ibrahimu. Ibi nizera niringiye mbikomora kuri sogokuruza Ibrahimu. Uko turabana ba Ibrahimu. Zamuri Imana ishubahiro cyane. Hallelujah. Zamuri Imana ishubahiro. Hallelujah. Bibiri iravuga mu Bagalatiya ngo abiringira kwizera. Ngo bahana umugisha na Ibrahimu wizeraga. Ngo kandi ngo mumenye yuko turabana ba Ibrahimu. Turashima Imana kuko Imana tuzadusenga twizera ni Imana ya Ibrahimu. Iyi Mana dukwiye kuyizera no kuyingira kuva uyu munsi ukazageza iteka ryose. Mureke mbabwire Bibiri iravuga ngo imigisha yose twayiherewe muri Kristo Yesu. Iyo migisha ni iyihe? Ni imigisha Imana ya Ibrahimu. Twebwe turashima Imana ko twayiherewe muri Kristo Yesu kugira ngo tugere kuri iyo migisha. Niyo mpamvu Pawulo yanditse Baroma aravuga ngo nubwo abanyesiraheli banze Imana ngo bigatuma abanyamahanga muyikunda ngo ariko ngo barashayifite gikundiro ngo kuko mwebwe ngo mumeze ngo nk'ingurukizi
ngibona amashami. Turashima Imana mu Efeso igice cya 2 umurongo wa kangahe wa 11 haravuga ngo ntimwari mufite Imana rurema, ngo nta byiringiro mwari mufite byo kuzabaho, ngo kandi mwari kure y'amasezerano, ngo ndetse ngo mwari mumeze gute, ngo mwari mugize gute, ngo mwari kure, ngo mwari kure y'ibyasezeranijwe, ngo ntimwari mu muryango mbese, ariko ngo mwigijwe hafi n'amaraso yande, n'amaraso Yesu Kristo. Dukomere Imana amashyi. Dawu bangucurangaho bukeya tube nkabasoza mwene data n'abaruhuke. Noneho ahimbazwe Yesu. Hallelujah. Nahimbazwe Yesu. Hallelujah. Ni minota 3. Nabangamye ariko mubyihanganire. Sinzi uko byangendeke kuri naravuze ngo ndavugiza iminota 30. Ariko ndabanza ndengeje nkindi 20. Ariko mubyihanganire n'abakozi b'Imana. Kandi yeme mubaho umwanya bama bavuga buce. Kandi turama tugira. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Sinzi uko byangendeke nanezerewe numva ndanezerewe. Nahimbazwe Yesu. Hallelujah. Nahimba kurangururaga ntiwamenya amakuru. Kurangurura neza. Abana ba Ibrahim bazabamenyana. Bazabakururana gucya mu materaniro. Hallelujah. No muririmba indirimbo. Muririmba akaririmbo k'igisirimbo. Korari ntisa tujana cyane. Muririmba akaririmbo k'igisirimbo. Twamatuka nezerwe. Turabana b'amasezerano. Ahimbazwe umwami Yesu. Yes. Ngaho. Waambie wanaolia wakiteswa na malimwengu, wajeni neema yake na rehema yake Mwokozi, watafunuliwa, watawekwa huru. Hosana, amen. Watafunuliwa, watawekwa huru. Hosana, amen. Waambie wanaolia wakiteswa na malimwengu, wajeni neema yake na rehema yake Mwokozi, watafunuliwa, watawekwa huru. Hosana, amen. 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 Ninasiri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwamba ninayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikirukaruka. Hosana, amen. Yaniburudisha, nikirukaruka. Hosana, amen. Waambie wanaolia wakiteswa na malimwengu, wajeni neema yake na rehema yake Mwokozi, watafunuliwa, watawekwa huru. Hosana, amen. Watafunuliwa, watawekwa huru. Hosana, amen.